Ngiyanibingelela nonke umhlaba wonke abazozwa lo myalezo ovele ekhaya laphezulu ngoJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyanibingelela. Inkosi ibe nani, amadlebeni namehlweni nomqondo wenu. Jesus. Ulangazelela umbuso wezulu. Jesus. Ngababiza abatana bakho uma usekhaya, noma ngabe ukuphi, noma usetshwaleni, noma ukuphi la ukhona nje. Uma uzwa ngicela ubeke indlebe, ngoba angikhulumi mhlawumbe ngento engiyizwa ngumuntu noma ngephupho ukuthi kwafika iphupho kimi lathi cha, akufikanga phupho. Ngangisezweni nje nami ngingakholwa, ngoba ngangithi ngiyakholwa kanti ngangingakholwa. Ngizokubona ngemisebenzi yami ukuthi kanti bengithi ngikholwa nje angikholwa. Ekuhambeni kwami-ke ngangithanda izinto ezithandwa abantu bonke abesifazane. Nami ngikhumbula ukuthi ngizongena emshadweni, ngangafiki ngizongena emshadweni ngiyingane, cha, ngasengikhulile nje. Ngizongena emshadweni, angizange ngisangene emshadweni. ngoLwesihlanu kudingakala ukuthi ngempela sengipakishela ukugcina. Bayangena bayaleza abangilayayo, kodwa azange sithathe leso sikhathi ngoba nganginabangani abadukisayo uma sengibona namhlanje. Ngani na? Ngoba bakwazi ukuthi uyabona ukuthi uzongena emshadweni unamagodo nje. Ayenzeki-ke loo nto. Woza sikulungise ukuze ube muhle emshadweni. Njengoba uyazibona ukuthi umuhle kanjani, usumhlophe uthe dwa, kodwa khohlwa-ke izingalo nakho konke okuzomboswa ingubo. Nebala-ke sahamba nabangani bami ngokunyenya, ngaya kubangani bami bangenza bangilula inwele, bangifaka amafesitami, benza yonke into. Bathi ake sintshontshe-ke sigijime sobuka leya filimu, ibe mnandi mangalisa, nawe uzoyithanda. Sahamba-ke saya ebhayisikobho Chachahani, safika khona sayibuka nginovalo ukuthi ngizobhekwa ekhaya. Ngathi kubangani bami, ngiyabona manje ushaya u-12, dinga ngihambile ngoba ekhaya ngiyafutha ukuthi ngiyadingakala. Bathi kahle, uzofika nathi njengabantu abakade bewukhethisa ama-present. Hayi, ngathi ukulibala. Kodwa uthe meseshayela u-12 wedlula ziya ku-1, hayi, ngathi ngiyahamba. Bathi awukahle, aphuma ahamba. Ngashesha ngaphuthuma erenki nebala. Uma ngifike erenki ngathola ibhasi, ngagibela, lahamba ibhasi, lahamba nami. Lithe lisendleleni lama liyalayisha, abantu baningi, ngijahile. Engaliboni liyangibambezela ibhasi, kungekho kwinto engizoyenza. Uma ngithi ngiyalunga ngize kwindini ngifuna ukubheka ukuthi i-queue ingakanani. Awu, nangi lo muntu engizoshada naye uzongena la. Hawu, naye akekho ekhaya kubo la. Kanjani ukuba ahambe ezogibela ebhasini ngokunemoto? Ijezi ayangiliphethe ngaligubuzela ekhanda, kanti yena kade engibonile phansi. Ayiye, ngahlala. Lasuka ibhasi lahamba, ngamuze ngithinte ehlombe. Ngaxaka ukuthi ukubani lo ngithintayo. Wakhuluma wasethi, awu nkosikazi wami, ngicele kulo bhuti ubuhleli naye, ngathi ngicela ukuhlala naye. Uvelaphi? Umuhle kanje. Ngixaka ukuthi ungibona kanjani nti ngise uba ngikubuzela. Athi hayi susa ijezi, ngubone kudala mina ijezi ungakalifaki. Ngishaya uvalo ngathi ngizokwenza njani. Alisusa ijezi, angibuze uvelaphi. Hayi ngivele emevili bengekubaba omncane. Bese kuphela abantu ongabathuma yini ebangabothunywe ekhaya. Ngithi mina cha, into ibiqondene nami. Oh, hayi kulungile sami. Fika endaweni yokuthi kwehla yena kehle,
fika indawo ukuthi kwehla mina ngehle ehle kuqala ngimlandele ngithi sengizofika esitepsini sokugcina sebhasi sokwehla vele bekhona into engathi ngishaya ikhanda awu Nkosi yami athi na yindaba ngithi khona into engishaya ikhanda ngathi uyumlili ngendlela eshisa ngayo ngendlela ebuhlungu ngayo Jesus. nebala angemukele esitepsini ngiyazele athi hayi ungesabe ngeke ngikwenze lutho asabe ngithi mina yakukho kanjalo akusabonakali kahle ngendlela elingiphethe ngayo ikhanda hayi nebala ngihambe ke naye sambe naye sifike ekhaya nangumama egcikeni baswela ukuthi ishonile athe nayi ubani lo yindiya nje lelo ubani lo sengikhohle ukuthi ongcana ngiboza ikhanda lakhe hayi athi awuthule wemfokazi ndini kanti umthathela ukuthi uzomenza indiya umthatha ngosuku olingafanele singabe nibonana ngalo athi yena chama akumina engimthathile mina ngihlangane naye ebhasini uthi ubethunywe ubaba wakhe umthume kwayise omncane emevili athi akathunywanga lo kunini simfuni asimazi ukuthi ushonile ngakho mthatha uhambe naye athi kanjani mathi mthatha wayenolaka kumama angizwani nento nje ngihambeke yayiseduze indlu la wayeqashe khona ndabe sibonana khona ngoba kubo akangeni umuntu ongashadile ayingeni nje into ephambili ahambe afuthiphukiye avule uma esevulile ngihambe ngihlala embhedeni ngithi angipha amanzi mhlawumbe kuzoba ngcono amanzi ngizowathela la ekhanda amanye ngiwaphuza asisheshe masinya namehla sebomvu hayi-ke uma eshe ahambe ayokha amanzi ngithi mayisuka nje kimi ekameleni ahambe eyokha amanzi kuvele kungena ingilosi emnyama Jesus. ngethuke amandla awekho kimi ithi Maria insuku zakho seyiphelile emhlabeni asamba sukuma samba zange iphendule ngasukuma sahamba saphuma eminyango masiphuma eminyango wathi bheka la ubulele khona embhedeni ngazibona embhedeni ngilele futhi ngaleli uthongo kodwa sengiyiwa ngohlangothi yabuya indoda namanzi angithela ngawo bangena abantu simile njalo nongilosi bangena abantu yini kwenze njani ngiyabezwa bayakhuluma simile nengilosi bayakhala hayi bayanginyakazisa kimi nongathi umdlalo futhi nekhanda ngisalizwa yathi sahamba njalo-ke endaweni eziningi engeke ngikwazi ukusibala ukuthi sadlule indawo enthile ngoba indawo sesihamba kuzo nami ngangiqala ukuhamba kuzo sahamba-ke oh Kristu Jesu saza sawufika la kuney'nqola eziningi khona zivuliwe abantu bangena ngama-queue bangena nami ngathi ngiyangena kwephambi kwami kwathiwa lalela la uveza ithikithi lakho ngathi anginalo ithikithi ngineshumi ngathi khipha ishumi la manje into engixakayo lengubo engiyembetha ayinalo iphakethe kodwa ngathinta la ufanele kube nephakethe khona ngabiya neshumi ngathi nanti ishumi enginalo kwathiwa cha imali ayisebenzi kulelizwe Jesus. kusebenza ithikithi lakho ngathi anginalo yasuka indoda eminyango wavaleka iminyango yajikela ngale zasuka iy'nqola zahamba zonke ngama ngasala kanjalo ngayibona la ishona ngakhona ngalandela ngey'nyawo ayihambi phansi azinamasondo kodwa sihambe emoyeni Jesus. ngahamba ngaze ngongena-ke ehlathini elihlaza
angibonanga nelilodwa iqabunga lomileyo. Ngangena endleleni kuleli hlathi ngihamba njalo laze ngawuqhamukela olwandle. Uma ngifika la olwandle ngiqhamukela olwandle amagagasi makhulu ngohlobo olumangalisayo. Uma ngifika la ngibuke phansi ngiyayibona kunenyawo ukuthi kade kuhanjwa la. Nami ngihambe ngithi mangithi ngiyasondela luphunga ulwandle lungihlangabeze kubaleke ngiphindele emuva. Luphindele emuva nalo. Kwaze kwaba kabili uthekulo kwesithathu. Ngeza futhi. Alangabe lisangihlangabeze. Ngibheka lapha phambili. Ngithe mangibuka la engizongena khona. Ngabona uJesu emile. Jesus. Efake ingube ebomvu neblue. Angazi noma angikwazi ukuhlukanisa kahle ublue no iblue eyigaqile la. Awu wangathi mangithi ngifuna ukuwela hey kunzima nesikhathi ngithi ngifuna ukuwela ngijahe lapha emanzini umele uJesu apha eduze kwamanzi. Ngesikhathi ngijaha ngithi ngifuna ukuyofika khona ngiwele iqhamuka isoka lami lokuqala lithi hawu ngitsheniwe ngawo uJesu namhlanje cishe ngaba late. Ayi ngithi ufunani kimi ngoba ngakwapha lithi uqinisile wangala nguthanda futhi akuwena wathanda mina qa yimi engathanda wena woza sikhuluma. Ngithi hayi angifuni angibambe ngesandla ngokuzazi ukuthi nginamandla. Ngamthatha ngithi ngiyamdudula akaduduleki. Wafika wesibili isoka njani. Awu Nkosi yami athi awu ngacisha ngaba late ngitsheniwe ukuthi uyezwa ungibamba kule sandla esingala. Ngaqala manje ukukhala ngathi ungifunani ngoba ngakwala. Athi ngiyakuzwa ukuthi angale ngiyakuthanda. Woza ngikhulume nawe. Nalo ngala uthi ungifuna ngikhulume naye. Nalo ngala ufuna ngikhulume naye. Usenjalo nansi indoda yesithathu lebe ngizoshada naye. Awu ithi unkosikazi wami usula woza ithi lulizandla naye ingibambe ifuna ukukhuluma nami. Angifuni ukukhuluma nomuntu angisafuni umuntu. Ibisithi woza sikhuluma angifuni ngiyakhala. Ethi bese ngibambile kanjalo uqhamuka o-anti bami basekhaya ngangigangele lolu hlobo. Ngintshontsha amaqanda ey'nkukhu enqolobaneni nangaphansi kwenqolobane ayidlalela kunelikhale nje inkukhu sengiyaphuthuma. Ngiyothatha iqanda ngiyolipheka ngekopi ebuncaneni bami ngangenze njalo. Ngingazi-ke ukuthi kuyicala lokuthi ngaze ngivinjwe endleleni. Baphethe inswazi bazongishaya. Ngithi abathi lethi inkukhu zethu. Ngithi angangizenzani inkukhu zethu. Bathi lawo maqanda owawantshonto wantshontshe inkukhu zethu. Awu ngikhala awu anti nawe ungazongivimba ungifuna amaqanda ey'nkukhu zakho. Awathi lethi boletha angangize kunikwa nto nomunye u-anti nomunye. Kanjani nje ngangiganga impela ekhaya. Kubuhlungu kimi ngikhala. Waqala uJesu wakhuluma lapha eMikoni. Wathi bafazi miyekeni ngoba lokho wayekonzwa ingqondo yakhe yayingakahlukanisi ngokuphelele. Bangiyeka batshinga inswazi phansi baphenduka bashingile babhekana bahamba. Waphinde kwesibili wathi madoda mdedeleni. Bangidedela kanye kanye. Wathi Maria woza kimi. Ngaya kuyena. Amen. Uma ngifika kuyena zangakhulume lutho nami.
waphakamisa isandla sakhe esine-walking stick Jesus. wathi phakamisa phezu kolwandle wathi ngegama likaBaba wena. Jesus. Lahlukana phakathi ulwandle Jesus. ngawela ngabona amatshe abrown phakathi Jesus. ngahamba kodwa ngisitholanga nginyathela amatshe noma nginyathela isihlabathi ngangihamba emoyeni kodwa ngangenawo amaphiko kodwa ngangihamba emoyeni ngahamba-ke akhona-ke la iduze phesheya kukude ngohlobo olumangalisayo ngahamba kodwa ngaze ngawufika ngaphesheya uma ngifika ngaphesheya nanti ihlathi nakhona ngahamba esihlabathini ngey'nyawo ngafika udadewabo kama wami ekuleli hlathi ebekukudla zonke inhlobo engizithandayo wathi kimi mntanami Maria nakho ukudla kwakho konke okuthandayo bekuzokhetha ozokudla angizange ngimnake ngadlula ngahamba naze angakhuluma lokho kuphela ngahamba njalo-ke ngahamba njalo ngaze ngaliqeda ihlathi uma sengiqedile ihlathi hayi ngahamba ngiphumela ezweni nje khona edrobheni kusemakhaya nje angazi ukuthi ngayibeka kanjani leya ndawo ngihamba izwe likude ngezwa amantombazane la bangani bami besina bebhasikophi bethi hey Maria sesikushayele ithikithi siyasho isithombe esinye-ke lesi ngahamba ngangabanaka bangithuka awu ngedlula elide ibanga nanka amantombazane angangihamba nawo emakhaya sukele ebujongosini bami ngaze kwawungena ebuqhikizeni bethi shesha abanye wethu sebenyuka woza shesha sesilinde wena bangibongela lento ebesiyenza emakhaya angizange ngibanake ngedlula bangithuka ngahamba elidekiswe elukude ngikwazi ukulinganisa funa ngone enkosini ngaze ngofika la kunonkosikazi omkhulu lo nkosikazi lo kunamathini otshwala nembiza zotshwala ngangiwenza ngamasiko too much wagcina amasiko esiZulu ngokugawa utshwala kodwa mase ngifika ngale sebiyenyanyeka sekuzinga indenda nje ongazazi ingwebu kwathi uyambona lo ngathi ngiyambona ufana nami angizazi noma yimi noma kwenzakalani sahamba nengilosi edlula sahamba ngathi ukuhamba endleleni lami nanti itshe akufanele ngileqe nanti itshe liyahamba nalo lihamba kancane ibeletha imbokodo yathi ingilosi yini le ngathi itshe lami likagwayi nembokodo yakhe sedlula itshe labuyela eceleni sedlula sahamba saze sawo ngabona intaba hawu le ntaba enhle kangaka eyisiliva ecobezelayo yathi ingilosi uyazini le ntaba othi yinhle iyacobezela kanti cha ngibona intaba ecobezela enhle yathi ilotiko wawuntshontsha eLatin ngangifunda esikoleni samaRoma sifundisela endlini yesonto ngathatha utiki ngifuna ukuthenga amakhekhe eminyango ayi ngathi hawu mina ngangithatha utiki kodwa yathi ingilosi emhlabeni uma uthatha into eyodwa la iyakhula ingakho ubona intaba engaka yilo tiki ayi ngathi sisi yathi sahamba njalo sasokufika la okunesikhisi khona awu yayisingaphesheya ingilosi ngahamba nami la ngayilandela sahamba nayi intaba mina ngikhuluma ngentaba
abimile njengokubona udongo uma uluplastele ayikho indawo la uzobamba khona khona utshanyana obuncane lobo bakhela amantiyane olaziyo utshani bamantiyane ongabamba ngeminwe kuncosuka ayi ngahamba ngihamba kule ntaba ukhona lonke uhlobo ongacabanga lomuntu yindiya ikhaladi umlungu umuntu yini hey indoda ihamba phambi kwami imbethe ijazi lesotsha yawela isipeneti sawa isipeneti ningamangali-ke maningi nje sengithi ukhona indoda imbethe isotsha ngeke ngakhuluma futhi kwenye indawo ngaba ney'ndawo engizikhethayo ngoba kwakujahekile uthanga khawuleze masinyane kwaba khona-ke iy'ndawo engabazange ukufinyelela kuzo lesi sipeneti akuhlali lutho kule ndaba saginqika sashona ezansi yakhala le ndoda ibihamba phambi kwami yaphindela emuva iyolanda isipeneti sayo ngedlula ngahamba kwathi sewuseduze sekusele nje amanyathelo mhlawumbe amabili uba ngidudubale phezulu zaphuma izandla kule ntaba uhambi ngenyawo kuphela uhamba ngenyawo nangezandla futhi awuyibambi yona ekubambayo ngebala ngahamba uma ngihamba ngiyofika lapha awu Nkosi yami uma ngifika nansi ingelosi iseyiphumile izandla ngathi Nkosi ngenzela umusa ngihawukela zabuyela izandla ngahamba ngaphezulu awu ngahamba uma ngihamba hey yathi ingelosi asiqale ngala sahamba ngezwe igubhu ikhala uma ngizwe igubhu ikhala nebala ibandla laseyoni ngangisonda kulo amen awu ngahamba safika kuzona zivuvukela imilenze ney'nyawo ingaka imthwalo imnezelo ethe yabe ingcolile uwafa yathi kimi awu manje yababona labo ngathi ngiyababona azange ngisho ukuthi ngibabona banjani labo aye ngahamba njalo ngaze ngayofika lapha kwabanye uma ngifika lapha kwabanye ngifika hawu ibandla lakwaShembe nalo liyasinda lenze njalo ayi angangazi ukuthi kufanele ngenze njalo ngahamba ngedlula ngahamba futhi imilo yangihamba ngaye awufika uma sidlula leli bandla lakwaShembe lalisina liqephuza kwangixaka lokhu ukuthi ibandla lakwaShembe lisina liyaqephuza livuvukela izinyawo ayi ngathula ngahamba yasadlulela kwelasewesini nalasewesini linjalo lenze njalo kwaba njalo yayisithi-ke ayi asihambe isikhathi siyasishiya sahamba-ke
sahamba sasofungena kwenye indlela encane, indlela encane ilingene ukuthi hambe ungabi uma umolumina ngaphansi. Ngiyahamba-ke ngebala saze sawufika. Masihamba kule ndlela, ngihamba kule ndlela safika kunodombo, ingelosi imi ngale kwalobo dombo yathi nyathela lapho ungenakho ngaphasi, kunepulango la udinge nginyathele kulo. Ngiyalubona ukuthi luvavikile, uma nginyathela la ngizoshona phansi. Yathi ungangabazi, nganyathela, ngahamba njalo kaze ngayofika kuyona ingelosi. Ngahamba-ke, hambe njalo kaze ngayofika kuyona. Sahamba izwe likude. Uma sifika la leli izwe likude, ayikho futhi indlela engizoyenza. Safika la insizwa imile, iqoke kahle, yinhle, imile, inezingubo engazi ukuthi ngayilinganisa kanjani, iy'kete zizodwa namasheti ney'kipa, iy'ngubo nje ey'phelele nazo zodwa, namabhande nemigexe namacici nakho konke ongakucabanga, ney'cathu konke ongakucabanga. Kukhona ithi Maria ngilinde wena, nasi isipho sakhe ngulethele sona ukuthi sithathe. Yime ngibuke lezi ngubo zinhle, ngibuke lezi ngubo. Ingelosi ngiyibona isila isiphethe isiphambano. Ithi ingelosi ngoba usuze wama sokudinga ukhetha ukuthi uthathe isiphambano noma ingubo. Isibuke isiphambano, ngibuke izingubo, ngisibuke isiphambano, ngibuke izingubo. Hayi, uthi hayi ngithathe isiphambano, ngisibambe isiphambano. Uma ngibamba isiphambano zivele zinyamalale ungakathi ishonile. Nale ndoda le ingelosi yelula isandla ithi sikhombise kule ndoda, ivele isuke phakathi le ndoda indize nyovane idudu nomoya wesiphepho esimangalisayo. Ibisithi-ke uyabona-ke esebenza nebala-ke ngihambeke nengilosi. Nanku umuzi phambi kwethu okhanyayo. Lo muzi lo uyacebezela, umhlophe, ukhanya njengesibuko sibhekisela elangeni, uyaxoxa. Ngihambe nanku umnyango omkhulu uvaliwe, unesivalo segolide, unamasondo phezulu aphambene nje. Ayisambe sedlule, sambe ngidlule iminyango. Ayi, ngibone ukuthi hayi miningi iminyango engidlulayo ivaliwe, angisayiboni ingelosi, sengihamba ngedwa. Hayi ngihambe uthi ngasasi ngithole nanku umnyango ovuliwe nebala, bese ngihamba kancane sengisa kulo mnyango. Ngithi ngingakangqongqozi uvuliwe, bese lithi izwi ngaphakathi ngena. Ngingena, uma ngingena ngibona umuntu, lo muzi umkhulu, udonga olunye lukude ngendlela emangalisayo, lukude. Ngihambe Nkosi yami, ngime la
ngimbone lo baba kuqhamuka ubaba oza eze lo baba esheshe eze lo baba esheshe athi kimi sawubona ngithi mina yebo angibuza igama lesibongo ngisho angibuke lo baba angibuke phansi angibuke phezulu angibuke phansi ngixakeke nje ukuthi ungibukani phansi naphezulu abe nayi incwadi kunencwadi enkulu ngohlobo olumangalisayo nanziya ahambe yona le ncwadi athathe ipheji ngalinye lencwadi ngezandla zombili awulibeka lapha isandla sinamathele kule ayikhomba phinde inyuka aphinde wavula amapheji wathathe wabeka ebheka ngomunwe hayibo ngabona ukuthi iyaphela phela incwadi manje ngambone eyikhombe engibheka Nkosi. wathi kimi uyabona uMaria Gamede obhalwe la umuntu wena uyena umuntu ngathi cha baba ngumuntu wathi into yokuqala inwele zakho zinde awuyena umuntu lowo engikhuluma ngayo umuntu unenwele ezimfishane ezinkulu umhlophe uMaria Gamede umnyama wathi uMaria Gamede unomlomo omnyama wena nomlomo obomvu nenzipho zakhe zimhlophe ezakho zibomvu izwana zakhe zimhlophe ezakho ibomvu lalela-ke bonke abanalolu phawu abangena embusweni wezulu igama lakho likhona kodwa uzukungena ngendlela oyiyona bonke abanjengawe abangena embusweni wezulu balakho khona ukukhala nokugedla kwamazinyo Jesus. ngakhala ngila ngizothi Nkosi ngithethelele ngazibona sengisemnyama ukuthi ngaphuma kanjani angazange kwathiwa nanzo indlela yakho ngahamba ngaze ngawufika emgwaqweni omkhulu ocobezela kuhamba lonke uhlobo lomuntu oluhamba ngenyawo zombili abanye bathwele amakesi amajuba amakesi obhiya amakesi otshwala yini imithwalo yikhwama amasukesi yini bahamba ngale ndlela bakhona nabangathwele nami ngangingathwele ngihamba ngale ndlela ngikhala akekho hlekani okhuluma wonke umuntu uyakhala ekhaya kithi umama wayekhona nobaba mkhulu ekhona hayi-ke ubaba ukholwe emuva nje-ke enkozini yakhe naye yedwa hayi ngikhale bese ngizwe izwi lithi lingibiza ngilizwe iphimbo lelo phimbo likababa mkhulu uyena owayekholwa nje yedwa nomama uyedwa nje obesilisa wayekholwa ngisabele lithi uyaphi ngaloo ndlela ngithi kuthiwa ngihambe ngale ndlela mkhulu athi uma unje ngokabani ngithule athi ubani onjengawe emzini yami ngithule ukwenzeleni lokhu ngithi mina bangenze nje eThekwini athi yena ungihlupheleni labe ngikhona ngoba bengisekuphumuleni ngiphumule kodwa ngawe ngenxa yalokho okwenzile ngikhishile kwathi angizokubona indlela ohamba ngayo ukuthi uhamba ngale ndlela nje njani kuthiwa ngikutshela ukuthi ubuyele emuva uye la uqale khona ungabe uphinde ukwenze lokhu ngasula inyembezi ngabuyela emuva ngihamba ku-pavement ngahamba njalo ngafika kule ndlela ngaphambuka ngangena kuyona ngahamba ngaze ngawufika la bengiphume khona uma ngifika lapha sengifika emnyango wathiwa ngena ngangena wathi lo baba wangiqala wanikina ikhanda ebelethe izandla wanikina ikhanda wathi hlabelela ihubo mangithi ihubo ngisho iculo ongazubhimba nolodwa uhlamba ngathi ngingumhambi emhlabeni naphelile amandla ami lebala ngalihlabelela lolo culo ngalihlabelela wathi lindela uJesu akuhlangabeze ngempela angangambona lo baba uthi uphelelaphi
ngabona lapha yakude kuduma izulu kunyakaza phansi nebala kwavuleka udonga lolya lavuleka nje ubusuku uvula iBhayibheli lwavuleka lathi igengelezi kwaqhamuka ife emhlophe ngohlobo olumangalisayo olwembethe imibane omnyama kuphela ongekho umbala imbala yonke nebala leza lelifu leza lelifu leza lelifu lafike lami eduze nami laduma futhi lephuka kathathu Jesus. ngathi ma ngikuvuleka kwala ngabheka kulona mangibheka kulona livuleka uJesu phakathi akanjengalapha emfuleni la ngibone khona embethe la akambethe umbethe njengoba ungibona esiphambanweni awu ngabheka wangibuka amehlama ahlangana ncamashina wakhe angenile amevala ikhanda lakhe naphezu kwamehlo yonke indawo angenile iwona la wenza igazi aqhumbuza ubuso bakhe ikhanda angenile ameva makhulu engibuka wayengabhekeki ngendlela oyiyona ngiyambona ngamehlo ngaphakathi wayemangalisa wow ngambheka ohlangothini khona umkhonto mude wawukhipha umkhonto ngesandla sakhe sobunxele wanginika ngawuthatha izandla zombili ngawufaka nami emzimbeni wami omusha wayophuma ngapho ukuphuma komkhonto la ngasuka la ngangimi khona wangenyusa uhlele hlalene eside esibanzi ngahlala wedlula umkhonto wakaJesu wabuyela la ukukhona wasala isikhala esikhulu kubantu abancane babengangena mama babili phakathi kwethu sahamba labuya leliafu ebelivulekile lasimboza la phezu komkhonto sahamba njalo-ke uma siphuma-ke la ngophela khona eduze inde ibanzi lendlu uma siphumela endaweni enegolide kuyacwebezela kule ndawo ayishokeki nebala sithi masingena la lihambe nathifu ngibona kuduma kuvuleka lapha phambili singene masifika la siyangena la singena khona kudlula la akade sihamba khona ubuhle balapha liyelinye indlela igolide lakhona nebala ngingazi ukuthi kwenzakalani hayi nebala ngahamba saphinda sangena kwesithathu indawo enhle engahlukeki ayishokeki ngahamba njalo ngaze ngayo jika sathi masijika bantu bakaNkulunkulu sathi masijika saqhamukela ey'ngilozini zishawo layini ezesandleni sobunxele ziphethe amasundu ezingala ziphethe amacilongo zaqala ziphethe amasundu zathi ungcwele obusisiwe umuntu oza ngegama lenkosi uJesu zathi ezingala hosana kweliphezulu ubusisiwe oza ngegama lenkosi uJesu ziyahamba kunamastebhisi angapheli ley'ngilozi azipheli ziyenyuka la mifu lapha ezansi okuthanda kube indawo yehlelayo kuney'ngilozi zintathu zinde kodwa khona phakathi ende kakhulu amaphiko la ngibona ngathi amaphiko lo zingalo
zimboza ubuso, esandleni sokunxele zimboza inyawo. Waqala uJesu wakhuluma nami. Wathi Maria buyele emva emhlabeni, ukukhala kukanyoko kuzwakele kubaba. Ngakhala ngathi awu Nkosi uJesu, ngicela ungabuyeli emva Nkosi yami. Ngumona engaka ngithola inhlanhla kuba nawe, ngicela ungangiphindise emhlabeni. Okwesibili, Maria buyele emva, ukukhala kukanyoko kuzwakele kubaba. Ngakhala ngathi Nkosi, ngicela ungabuyeli emuva, ngicela ungisidlule nami, uhlale nami. Okwesithathu kokugcina, wathi Maria, ngathi Nkosi yami, wathi buyele emuva. Njengoba ngikubuyisele emuva nje, ngikubuyisele ukuyohlala, ngikubuyisela isizwe sakini esonile kimi mina Jehova. Ngadala abantu abamnyama sebemhlophe, ngadala abantu abanenwele zikhulu bazelulile izinwele zabo. Ngadala abantu abanemilomo emnyama, imnyomo ibomvu, bampenda imilomo, bampenda izinzwane, bampenda izinzipho. Bayangijezisa mina Jehova ukuthi ngabadalelana baba yisizwe esimnyama. Bafuna ukufana nezinye izizwe. Lezi zizwe abajya ukufana nazo, akhona sinye isizwe phansi komthunzi welanga engisidalele esifuna uphendukele esizweni esimnyama. Kodwa isizwe sami esimnyama singishiyile mina Jehova. Sasidala sona ngokwazi, bayinika uphawu lwesiqalekiso, bayiqalekisa bona. Kuyele mvuyotsheni isizwe sami ukuthi akhona munye ozongena embusweni oziguqulile. Bonke bala khona ukukhala nokugedla kwamazwi. Ngakhala ngathi awu Nkosi uJesu, njengoba bengimbi kangaka emhlabeni ngenzo konke, uphinde ungibuyisele koneni futhi emhlabeni. Ngizokwenza njalo. Wathi konke ubuyikho, ngeke usaba yikho, buyele emuva. Ngakhala. Wathi lalela, uma ngehla ngemhlabeni ngiyobhubhisa umhlaba, tshena abantu bami sengisekubhubhisa umhlaba njengoba ngangishilo. Sengiyobhubhisa izigodini ezigojana, kodwa ngoqala ngibhubhisa itheku kuqala. Mangehla nje ngibhubhisa itheku namaphethelo. Tshena izizwe zonke ezakhela itheku namaphethelo zilishiye itheku, zonke iziza zibuyele la zadabuka khona. Ngathi awu Nkosi, wathi nawe yakho umjondolo ubuzohamba uyokwakhela ingane ekhaya la wadabuka khona, uzakhele khona zihambe ziye khona, ngoba lo mhlaba ngizobhubhisa. Hamba, uma usufikile emhlabeni, nakhe ngifuna ukukuxwayisa kukho, ungabesaba abantu ukukhuluma lento engikutshela wona, ngoba ngiyazi njengoba ngibuyisele emhlabeni abantu bazokuvimba, abantu bazokuphikisa, bathi angibonanga, bethi angikushongo lokho. Lalela, ngiyazifunga ngisezulwini lamazulu, lokho engikutshela khona kuzoba njalo. Lalela, tshela isizwe sami, ezinye izizwe ezakhela itheku namaphethelo, ukuthi ngeza masinyane zonke izizwe ezikhona emhlabeni ziphinde lazadabuka khona ezisethekwini namaphethelo azo, zilubalekele ulaka lami mina Jehova, ngoba ngiyazi Jesus. Kungabikho thi mangifika ngaba ngaphenduka kodwa ngizwanga. Buyele emuva, ungahlali phansi. Wathi masengiza kuzogobhoza igazi. Njoba lizogobhoza igazi emhlabeni, bonke abantu bahamba phezu kwegazi. Bese ngibhubhisa itheku namaphethelo nezigodi nezigojana. Kodwa wena hamba uyokwakhe ekhaya, masengiza ngizokutshela ukuthi sengenza manje, buyela la wadabuka khona enganeni, ubuyele emuva. Ungabesaba abantu, ngoba bazokuphisa, bazomelana nawe. Awuzukuthola ukuphumula emhlabeni. Hamba, bazolwa nawe, kodwa uzungabanaki, uzungaphela amandla, ngoba mina nginawe. Uma ukhuluma lezi ndaba, ngimile eduze kwakho. Jesus.
hamba ungesabi, ungabi nalivalo kunawe. Yilawo mazwi uJesu wathi kimi, buka lapha ngikhala ngingafuni ubuyele emuva. Wathi buka lapha ngaguqula ubuso ngabheka esandleni sami sobunxele nanga khona ubaba lapho oney'nhlumpu ey'ningi ebusweni. Wathi ubonana ngathi ngibona ubaba oney'nhlumpu ey'ningi ebusweni onesigaxa entanyeni ngemuva. Wathi loya wasondela, lo baba wasondela, mase ngambona esela nathi eduze. Wathi yambona ngathi ngiyaxolisa Nkosi ukuthi ngithune insumpa, bengingabone ukuthi ngicabanga ukuthi izinsumpa kanti yithukuthuku. Wathi umfundisi wase-African Gospel Church, umfundisi uBhoqo, ngikuthumela kuye ukuthi uhambe uyomtshena konke okubonile nokuzwileyo, abeke izandla ubusuphuma ushumayela ivangeli engibekile kuwe. Ungabesaba abantu, ungafuni ukuthandwa yizwe. Hamba ngakhala, waphuma umkhonto kimi. Uthi waphuma kanjalo ngeke ngikutshele ngawo, anguzwanga uphuma ngawubona usuhamba phambi kwami usubuyela kuJesu. Ngehla esihlalweni, angazi ngehla kanje ngayibona sengiyiphansi. Wehla uJesu esihlalweni wahamba nami. Wathi hamba, phuma na indlela ozohamba ngayo usheshe ufike, ngoba uma ungathi uhambe ngendlela oze ngayo yinde. Phuma la, kwavuleka, uyavuleka le ndawo. Ngabona emhlabeni kukubi, kuluthuthuva ngathi kushunqa intuthu, kukubi nje. Ngakhala, ngavela nganje ngomuntu owayo, ngagcina ngiwa. Kwangathi ngiyaqhuma, ngehla, ngagcina lapho ngaphaphama. Ngiphaphama umgqibelo ntambama ngo-4:30. Ngihambe ngo-4:30 uLwesihlanu. Kwabanjalo-ke ngimileke nginey'nkinga-ke eziningi, angikwazi ukuhamba ngendlela engidinga ngihambe ngayo. Ngihambe ngiye ngiphelelwe imali, ngingabi nayo imali yokuhamba. Ngihlale phansi ngingawenzi umsebenzi wenkosi. Ngihlale phansi ngiyithole ngihambe, ngiphinde ngihlale phansi ngingakwazi ukuhamba. Ngiyahamba-ke amazi engithumele kuwe anginike imali, ngiye eGoli, ngiye kuphi iGoli lonke iGoli. Njalo ngihamba ngikhala, ngiyahlupheka-ke ngoba abeze bamelelene nami. Ngiyamnxusa kuJesu namanje angiphe imali yokuhamba ngenza umsebenzi. Nangoku usathane sengishaya, ngigwaza ibhande lesukesi la unyaweni. Kade ngihamba ngenduku, kumanje nje ngisanda kuyeka induku. Uma ngikhala ngihlezi esitulweni, ngisesontweni endlini ezingaphandle kwesonto, ngikhala kubuhlungu, ngifuna ukungena embhedeni ngingakwazi ukungena embhedeni. Ngeze umuntu ethi kimi uthula makubekwe Mariya. Ngaxaka ukuthi emnyango ngoba kuvaliwe, ungenephi lo muntu ubuseduze nami. Ngabheka, uma ngithi ngiyabheka, hawu yingelosi mina. Angilele ngihleli ngifuna ukulala. Yathi ngithunyiwe kweMariya uthi ngizobuthi ukhalelani kangaka. Ngathi mina ngixakekile, ngiyagula, umlenze ubuhlungu nohlangothi lonke, angikwazi ukugibela embhedeni, ubuhlungu. Yathi kuwe ngikuthiwa ngikutsheni ukuthi uceliwe uSathane, wavunyelwa ngawe ukuthi akuthinte, kodwa umphefumulo angawuthinti. Ingakho ubuhlungu. Kuthiwa ngikutsheni ukuthi khuleka ungaphezi. Ngathi mangisula inyembezi ngithi ngizoyiphendula ukuthi kobanini ngase ngingedwa. Iminyaka-ke ngigula, iminyaka isiminingi angikwazi ukubala. Ngigula ngingakwazi ukuhamba, ngihamba kancane, ngihambe ngenduku, ngihambe ngenduku ngiyokwenza umsebenzi eThekwini, ngihambe ngenduku ugcine manje hayi nemali ayikho, ngaba indinga sithebeni njengathi ngizokwenza njani. Iy'nhlupho-ke zomuntu ohamba noJesu ziningi.
ezehliswa isitha sobunyama ngiphelelwe imali athi unginikile uJesu imali kufanele ngidle kufuneka ngithenge lokho nalokho iphele imali mhlambe engasukumanga iphele imali mhlambe ngisasume kabili kathathu iphele imali ngihlale phansi kumanje nje ngisenkingeni ngiyayidinga imali kodwa ngazi ngibheka amehlo amabheke kuJesu ukuthi uJesu akangiphi imali ngikwazi ukuthi ngenze umsebenzi wakhe umidla ekhaya kithi la ngizalwa khona nganginomuzi wadliwa yibhenki udliwelani ibhenki ngoba uJesu wathi mayesethi angiphume ngihambe sengithenga umuzi ngemali yasemsebenzini ingaphelele ngilinde ukuthi ngoba sengiphumile emsebenzini izophuma imali ngikhokhe yavela imali yangaphuma wathi uJesu angihambe ngathi inkosi angimele ngilungise kancane ikhaya ngishiye ingane ke zinekhaya ngingabe ngisabheka emva ngihamba imali yangaphuma indlela yathathwa ibhanki manje ngihambe ngiqasha imali yempesheni ngihambe ngiqasha ngixakekile ngifuna umuzi angani ngizothatha nginayo imali yokwakha anginalutho esandleni sami amehlo amabheke uJesu uthi khona mangibuyele ekhaya ngithi ngiyokwakha ngizobakhangana khona umjondelo engingawakha lo wokuhlala ukuthi ngihlale bengisebenza ngizowakha ngani kumanje ihlezi isontweni la ngiqhubele khona ngicela uJesu ukuthi abe nami ngiyabonga la ngisho khona ukuthi sizwe simnyama phendulelani kuKristu akukho ungena eZulwini ngokwakho noma ngokukholwa kwakho ulanda uJesu uma ungasivumanga isono sakho uyakwalashwa phendukelani vuma izono uJesu anithethelele aphinde uJesu abe nani ngaphandle kukaJesu ningenze lutho ozani kuye phendukani yekani ukwelula inwele yekani ukuzishintsha yekani ukudweba nifaka amacici emakhaleni emashiyeni engabeni kuyo yonke indawo nenze yonke umsangano wasemhlabeni ngoba nizukungena nikhinde ngisho abafazi babefundisa bayiloyo nto ongayazi ukuthi thina uvela uxakeke bashaya ingubo eziveza amadolo awazi ukuthi kwenze njani bayizinto zonke konke lokho kuyisinengi sokuthixo buyelani kuJehova nisenokumthola wozani kuJesu nizomthola sengummeli uze kuye lijaji enkosi niyokwenza njani na ozwile lo myalezo akafinqe asukuma buyele kuJesu ayisolo ngakwenzileyo yekani ukulula ingane inwele nizishintshe ingane nizenza amandiya namakhalathi kungewona buyelani kuKristu Jesu uyabuya masinyane ingabe uzophepha na woza kuye ngiyabonga egameni likaYise lendodana manje ke ngiyathandaza baba egameni lakhe imncwele egameni likaYise lendodana nomoya ingcwele ngilapha Kristu Jesu ushilo umyalezo wakho baba baphenduka baphulalela baphukuzwa ngegama lenkosi uJesu Kristu baphendukele kuwe bazisola ngabakwenzile bakukhonze egameni likaJesu woza Thixo ophilayo zibonakalisa ukhona moya ingcwele unabe endlini laba bakhola babizwa ngegama lakho Nkosi baguquke bafuna bakhuleke bafuna ubuso bakho akukho ungena ngomunye kodwa umuntu ungena ngalokho akwenzile egameni likaYise nelendodana likamoya ingcwele ngawo uJesu Kristu waseNazaretha amen yehlukana nesono ukuze ungene embuso ehlukana nesono ungathi uyakholwa uyandinda uyafeka uyatshontsha
wenza zonke izinto eziphambene kodwa uthi yakholwa inkosi uJesu. Hayi, awuzungena mzalwane, awuzungena. Woza kuye usenokumthola, woze uvule izandla kwabeza kuye, bashiya konke beza kuye, umlindile akone ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Bayede Jehova ngiyabonga. Amen.